Khulu besisakhuluma ngendaba yelokhuzeni yomsebenzi kaDakamera lapha lisithi liufanisa lithe social social welfare yabantu bakhe. ngesintu ngiyachaza kanjani? Wena ngesintu ngathi mina ukuzuza isivuno ebantwini ukuze bazuze ukuncedana, uncedisa lukazi, uncedisa izilima, uncedisa iziphofu, unceda abaswelayo. Yikho-ke iqondile ukuthi induna ikwenze lokho, kwenza ukuthi esigabeni sakhe abantu bazwelane, abaswelayo bazuze, abanjani bazuze. Yikho kuqondile. So kubaluleke kangakanani kona lokho ngoba sikubonela kumagonya kuphela koDakamera owezinye induna ziza kufunda kwakukhona vele endulo? Hayi, angithi endulo wonke umuntu wayesenkosini, wayephethe inkosi, kodwa amalungiselela njalo ayekhona ngoba babengabantu bempi. Kwakugejwa esibayeni amagodi, kufakwe kusindwe kuhle, bese befaka amabele phansi, so usindwa sokuzafakwa izigodo enxezibene loba zibe-4. Inkomo zelo zizenwaya kuzona zami izigodo, kodwa usaziwa ukuthi kuyisiphala senkosi phansi. Yikho ngesikhathi sempi babekhangela ezibayeni ukuthi ukudla kungaphi, labalambileyo ukudla kungaphi. So izwe lingaka igodi lalisiba i-1 noma? Hayi, emaningi, ngendawo njengoba kunje asithi thina ngomlisa kuyadingakala ukuthi kube lento enjalo yokuzisiza abantu abakhe. Engathi mina i-welfare idea yokuthi abantu bangancedana njalo. So lelo godi lalichaqwa manje ukuthi isizwe sesihlaselwa indlala. Yes, sasivulwa kuhle, kucutshwe amabele aphiwa abantu, kuthiwa ngumncatsha. Umncatsha umabele akhona abangani avundavundile kancane. Uma kufika isikhathi sokuthi sofisa ngoba lesizulu lingekho so siyavula khona pha. Sebezuza ukudla, sebekudistributa ukuthi abantu bazuze okudliwayo. Cool. So inotendi lapha yana angaze yayibizwa noba so inotendi manje ngesilungu, angaze yayibizwa indawo leyana egcekeni lapha. Igcekeni lenqala asingeke sikufanisela lokho elikhuluma ngakho. Kuhlukene. Ngoba igceke lenqala kwakuthi ngoMachi abantu balethe izivuno zabo, kungekho umuntu oseke wadla ihlobo. Kwakuziya lokho, abantu babehambisa khona-ke enqaleni kuyephekwa umumbu, konke lendumba phekwe ndawonye, ondlubu konke kuphekwe ndawonye. Kuzathi sokuvuthiwe-ke sebephakulelwa-ke, sebezabe bethathi lokhuza uqhoqhoze emadolweni indumba leziyana. Amahlamvu endumba uqhoqhoze konke ziphekiwe yebo, so phekiwe konke lemaqolo lapho wenza ukuthi abantu amaqolo aqine, amadolo aqine emalungeni omzimba wonke, aqhoqhoze belulwe. So sebesidla-ke sokwavumela ukuthi sebengadla ihlobo. Lapha inkosi lo umsebenzi wenkosi singavumela-ke sebengasuka-ke lapho sebesiyagcinza. Sebengavuna bayigeca emasimini abo bazibhekele. Inkosi yabe isibaloyele. Hayi khathesi cause abantu bengawuzwisisi khona phana ukuhlukana kwangikhona. So lina khona lapho lina lizinyanga zesizwe, umsebenzi wenu khona lapho wawuphethe lo msebenzi lo ngoba phela inkosi isuka ibe lezinyanga zayo. So lina lalingena njani khona lapho?
hayi owela ngane ukuchisa ngokwenkosi kuphela. Izinyanga zingena sokuwempini sezisiza lezintelezi. Izinyanga ngezintelezi kuphela ukuthi xa sesiya empini akubona ngani libabili lo oqondane naye ayikwazi umoya kade wena useceleni kwakhe la. Ukhona belithi into ekhona khulu la emfisi lichazela abantu lithe lina thina sazi ukuthi ubaba uMkhabinyana inyanga yesizwe sasizothoka kweleza nunse kanjalo lina likuyiphi ilokho zenini. Mina ngiyinyanga hayi sanunse ngovumisayo ngichoba onjengomprofiti yisisanuse lezo. Inyanga iyabhula ngolwandle, inyanga iyabhula ngamathambo abaziweyo. Ibisikhuluma ukuthi lokhu kumi kanje lokhu kumi kanje. Mina ngiyinyanga like lathi inyanga ngezwe lapha likhuluma lithi liyinyanga yenkosi uMzilikazi angaze kanjani achaze abantu abasebenzisa ngalapha. Lapho engikutshoyo ukuthi ngithi mina kwathi kufike ilizwi koChief Matheba enqameni kwathiwa kudingakala inyanga enje besitsho ibizo lami uNgweya. Yikho ngidinga khona leke kwakhanya ukuthi omunye wabo uyangazi wasepapha inamba yami. UMalayisha wathunywa ukuthi kaze ngidinga lapho eGwabalanda. Wafika ngihlezi evrandini wathi ngidinga ubaba uthiwa nguDavid Ngweya. Ngithi hayi yimi uyangena kuyahlala lapha. Uthi-ke yena ngithunywe induna uMathema labantu beWilonke batheka ngize kudinga wena sokulamadlozi amabili afikileyo khona leWilonke kodwa kubonakala ukuthi wena ongaba loncedo lento yakhona. Yikho ngathi-ke mina uzwana la amadlozi angadinga mina amabili kuphela. Mina ngidingwa nguMzilikazi ngidingwe nguLobhengula. Lawo madlozi athe angobani abadinga mina. Yikho wathi nguwe kanye yiwo amadlozi asefikile khona nguwe kanye asihambe. Hawu Ukuthatha kwami kamayembe amathathu namabhruku amathathu fake esambeni sachasa khona lokuMathema. Ngenxa ukuthi wayenguMalayisha sikuthe kuchama 4:30 sifika khona lokufini umoyo eGongwe. Nxa sifika laphana imoti isima lapha eMdlawuzweni bona bethi bayathutsha wambona ngigqoke isicoco lesi idlozi lahlela layida lelikaMzilikazi. Bangena exhibeni nje uzwele uselidlozi lathi sikhupha izicathulo singena exhibeni. Watsho kuMzilikazi wathi hayi sengifikile yimi uMzilikazi ngilande amatsiyana ami ukuthi ngizowafukamela. Engihamba laye ngumfana uLobhengula. Ubefuna ukuthi afike yena kuqala. Yikho lokho ngimnina. Lokho ngimnina ngizamnika ithuba lokuthi akhulume lana. Liyamazi yini yena lo? Bathi wathi ngubani? Wathi uNgweya. Wathi ayisiyo Ngweya. Lo ngusomthangala kaMzilikazi. Umzila ulandelwa olandela uyazibambelela. Ngalithi lemazi umkakhe amthethe umabani. Wathi umkakhe asimazi. Wathi buzani mina engimaziyo. Lo umkakhe uMasigola. Mina Mzilikazi intombi yami yangikhipha ujaha uMasigola. Mbuzeni ukuthi umkakhe ngowani. Babuza abathe ukuthi uMasigola. Wathi mamba yelukile uqede uchelesile. Ngingekho umsesele ngene endlini yami. Hayi kuhle khulu. Network yesu kuyasithala kodwa ngizafisa ukuthi singene la because abantu ba confused kakhulu bayakudinga abantu kakhulu right and left.
ukhumbula ukuthi awusonyanga le